Kuva mu bihe byashize Tanzania yiswe umurwa mukuru w'amahoro ku mugabane wose wa Afrika kuko kuva yahabwa ubwigenge mu 1961 kugeza n'uyu munsi iki gihugu nikirashyamirana n'ikindi gihugu ngo bigeraho bibyare nambara nta kudeta yigeze haba nta n'intambara cyangwa andi makimbirane aremereye yigeze harangwa mwimbere muri Tanzania kugeza ejo bundi mu mpera z'ukwezi kwa 10 2025 hatangira imyigaragambyo y'akasamutwe irwanya ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Mbere y'ibi buri wese yarazi Tanzania nk'umurwa mukuru w'amahoro ku mugabane wose wa Afrika. Ubyumve neza ko ubusanzwe iki gihugu gisanzwe gifite intera ivuga uhuru na umoja, freedom and unity, umudendezo n'ubumwe. Ibaza ko banafite umujyi bitiriye amahoro, Dar es Salaam, ijambo ry'icyarabu risobanura inzu y'amahoro, the house of peace. Tanzania isibye kuba ifite igisirikare gikomeye, igisirikare cyabo kinazwi imyitwarire myiza kandi cyoherezwa hirya no hino ku mugabane wa Afrika kuri misiyo zo kugarura amahoro aho yabuze. Tanzania kandi ni kimwe mu bihugu by'ibihanganye ku mugabane wose wa Afrika, yaba mu iterambere, ikoranabuhanga, igisirikare n'ibindi byinshi. Ariko iki gihugu cyabashije kugera kure ahari inzozi z'ibindi bihugu byinshi mu isi. Uyu munsi Tanzania iraho umwanzi wayo ayishaka. Mbega nakumera neza kuri muri iki gihugu kuko ubu kirimo imvururu z'imyigaragambyo aho urupfu ruri kwibasira benshi rukisasira abo rushaka, aho kompanyi zikomeye zahombye cyangwa se ziri guhomba, aho abaturage bari kubaho ubuzima bugoye cyane butagira internet, burimo ibyo kurya bihenze cyane kuruta ikindi gihe cyose muri iki gihugu, aho abantu nta kazi bafite, bose bari munsi y'ubutegetsi bari kwitubwa igitugu kimwe cya nyacyo. Ariko mu magambo make Tanzania iri kurimbuka. Tanzania ni igihugu nyabaki. Ni ibiki byihariye kuri iki gihugu by'umwihariko ibyagizwe ibanga kuruta ibindi? Ese wari uzi ko Tanzania ariho hantu hambere bikekwa ko ikiremwa muntu cyabaye kuri iyi si, ariyo mpamvu hari abahita muri Eden? Ariko se wari unazi ko intambara ngufi mu mateka yose y'imirwano kuri iyi si yarwaniwe muri Tanzania? Muri iki kiganiro turatemberana hirya no hino muri Tanzania nkubwira ibidasanzwe kuri iki gihugu. Mwahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Leta y'ubumwe ya Tanzania ni igihugu kiri mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, gihana imbibi n'ibihugu 8 byose ari byo Kenya, Uganda, u Rwanda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Malawi na Mozambique. Kigakora kandi no ku nyanja y'Abahinde mu burasirazuba bwacyo. Tanzania ituwe n'abaturage barenga miliyoni 38 bibarwa ko biyongeraho 3% buri mwaka. 37% kw'aba baturage baba mu bice by'imijyi, abasigaye bakabarizwa mu byaro. Ni abaturage bo mu moko 120 atandukanye ariko yose ahurira ku kuba avuga igiswahili. Aba bose batuye ku butaka bw'igihugu kiri ku buso bwa kilometero kare 1947 na kilometero kare zirenga 300 ziyongera kuri izo. Tanzania inganya ubunini na Misiri kandi ku byinshuro 2.5 Budage mu bunini. Tanzania ifite ubutaka buri ku buso bwa kilometero kare 885,800. Ahasigaye hose ni ibice by'amazi nk'ibiyaga. Ubyumve neza ko 38% kw'iki gihugu cya Tanzania ari ishyamba gusa. Bivuze ko harenga 1/3 cya Tanzania hibereye amashyamba kimeza. Kuko ubusanzwe Tanzania ifite parike zirenga 20 n'amashyamba manini cyane arenga 25 niyo yakorerwamo ubukerarugendo kimwe nka parike. Muri iki gihugu niho hari umusozi muremure kurenza indi yose ku mugabane wa Afrika.
umusozi wa Kilimanjaro ufite ubuhagarike bwa metero 5895 bituma ubasha kuba wagira urubura hejuru ku gasongero kuri uyu musozi uherereye mu gice gishyuha cyane kurenza ahandi hose mu isi, aho imirasire y'izuba ikubita yihanukiriye kurenza ahandi muri tropical zone. Banafite ikiyaga cya Tanganyika cya mbere muri Afrika hose kirekire mu bujyakuzimu kuko gifite metero 1470 z'ubujyakuzimu, kikaba icya kabiri ku isi hose kuri iyi ngingo nyuma y'icyitwa Baiko cyo mu Burusiya. Tanzania kandi inasangira ikiyaga na Uganda ndetse na Kenya, ikiyaga cya Victoria kinini hose muri Afrika y'Iburasirazuba. Iki gihugu kandi kinagira inkombe zireshya na kilometero 420 zikora ku nyanja y'Abahinde. Hari ahitwa Serengeti National Park, ni parike iherereye mu majyaruguru ya Tanzania iri ku buso bwa kilometero 3750. Aha benshi bakunda kuhita ubutaka bw'intare kubera ubwinshi bwazo buhaboneka n'izindi nyamaswa nini zirimo inzovu, ingwe, ibitarangwe, ibisamagwe, udusumbashyamba, imara n'imparage n'izindi nyinshi. Ibaze ko buri mwaka ahitwa Serengeti haca inyamaswa zirenga 1,500,000 bihagira ahantu hambere ku isi hose haca inyamaswa nyinshi cyane kandi z'amoko yose kuruta ahandi hose mu isi. Muzihaca buri mwaka haba harimo imparage zirenga 200,000, imara ibihumbi byinshi cyane zihaca zijya gushaka ubwatsi bwiza n'amazi, zikagenda ibirometero birenga 1000 zisa nk'izerekeza mu majyepfo ya Kenya, ariko kandi muri iyo nzira yose ziba zinahigwa bikomeye n'intare ndetse n'ingona. Uku kwimuka no guhangana hagati y'izi nyamaswa bituma hasurwa n'abaturage benshi baturuka hirya no hino mu isi. Mu buryo budasubirwaho, Serengeti ni hamwe mu bwiza karemano burindwi bwa Afrika bukomeye kurenza ubundi. Ubyumve neza ko ahangana n'igihugu cy'Ububirigi ubusanzwe. Buri mwaka Tanzania isurwa na ba mukerarugendo babarirwa kuri miliyoni 2 basiga binjirije igihugu cya Tanzania ari hagati ya miliyari 3 kuri enye z'amadolari y'abanyamerika, mu gihugu gisanzwe gifite umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa miliyari 85 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe imibare igaragaza ko byibura buri muturage wese wa Tanzania yinjiza arenga 200,000 cy'amadolari buri mwaka, akaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubyumve neza ko 35% kw'abaturage ba Tanzania batunzwe n'ubuhinzi. Abandi bo baba bibereye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka zahabu, diyama n'andi menshi, dore ko Tanzania ifata umwanya wa 4 mu bucukuzi bwa zahabu nyinshi ku mugabane wose wa Afrika. Igitangaje, 80% kw'abaturage ba Tanzania bakuze bazi gusoma no kwandika. Muri bo uko ari miliyoni 68 bose hamwe abagera kuri miliyoni 35 nibo bonyine bakoresha internet, naho abagera kuri miliyoni 32 bose batunze simukadi. Ibi bigaragaza neza ko abaturage ba Tanzania hafi ya bose batunze telefone havuyemo abana bato. Ushobora kuba utarubizi, ariko Tanzania yahoze ari ibihugu bibiri byihurije hamwe biza kubyara igihugu kimwe. Hari igihugu cyitwaga Tanganyika n'ikindi cyitwaga Zanzibar, byaje kuba byihuza mu 1964 biba Tanzania. Aho iyo tan itangira ijambo Tanzania ikomoka ku itangira ry'ijambo Tanganyika, naho zan ikurikira tan bikabyara Tanzan ikomoka ku ntangiriro z'ijambo Zanzibar, hakiyongeraho i na a bikabyara Tanzania. Igihugu cyatangiye kiyoborwa na mwarimu Julius Nyerere ufatwa nk'intwari ikomeye cyane ya Afrika warwaniye amahoro n'ubumwe. Ku kirwa cya Zanzibar hari inyubako z'agatangaza cyane zashyizwe mu murage w'isi kubwo kuba zubatse mu buryo buvangavanze bukubiyemo imyubakire y'Abarabu, Abanya-Iran n'Abahinde, wongeyeho n'imyubakire isanzwe ya Afrika. Bazita Stone Town. Zanzibar mbere y'ikinyejana cya 19 yari hamwe mu hakusanyirizwaga abacakara mbere y'uko boherezwa hanze ya Afrika mu buretwa. Hari ubwoko bw'amabuye y'agaciro bwitwa Tanzanite ataboneka ahandi hose mu isi isibye muri Tanzania, abajya gusa ubururu buke cyane. Mu mazi y'ibiyaga bya Tanzania habarizwamo amoko arenga 1000 y'amafi n'ubwoko bwinshi kuruta ububoneka mu nyanja ya Caraïbe. Bakagira kandi ikirwa cya Mafia, bitavuze ko ari ikirwa cy'aba mafia, ahubwo ni ikirwa kibarizwa amafi manini cyane ya Ushaka abarizwa mu mazi akikije icyo kirwa. Ubusanzwe Dar es Salaam ni umujyi ufite icyambu kinini cyane kurenza ahandi hose muri Afrika y'Iburasirazuba, kuko si hambukirizwa ibyinjira muri uyu mujyi gusa, ahubwo hanambukirizwa ibikomeza mu bihugu nka Zambia, Malawi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. BRT ni Bus Rapid Transit, ni system ya za bisi zitwara abagenzi muri iki gihugu cya Tanzania, ariko zikoranye ikoranabuhanga riteye imbere cyane, zikishimirwa na buri wese ku kigero kirenze izindi bisi z'ibindi bihugu byinshi bya Afrika. Muri Tanzania hari ahitwa Olduvai George, ni mu majyaruguru y'iki gihugu hagati y'umurambi wa Serengeti na Ngorongoro. Ni ikibaya kireshya na kilometero 48, gifatwa nka hamwe mu hantu hambere h'ingenzi ku isi hose, kuko abashakashatsi
bavuga ko ariho hantu hambere ikiremwa muntu cyabaye kuri iyi si, kuko habonetse ibyasigaye ku bantu ba kera cyane byibura babayeho mu myaka irenga miliyoni 2 ishize. Ni ibisigara muntu bigaragaza uburyo ikiremwa muntu cyabagaho muri iyo myaka, uburyo abo bantu basaga ku masura n'imiterere bari bafite y'umubiri, n'uburyo abo bantu baje kuvamo batwebwe bagezweho uyu munsi kandi bateye imbere mu ikoranabuhanga. Abashakashatsi Louis na Mariliki aha bahakuye ibisigara kiremwa muntu bikomoka kuri za Homo habilis dukomokaho twese. Bahasanze ibikoresho bicuze mu mabuye y'amasarabwayi byakoreshwaga mu guhiga, gukata inyama cyangwa gutema ibiti. Ibi bikaba ari byo bikoresho bya kera cyane byigeze bivumburwa kuri isi ya none. Ni ibikoresho byagiye bikoreshwa mu myaka ifatwa nk'iyo hagati cyangwa se middle age y'inyandiko z'amateka agaruka ku kiremwa muntu. Aha habonetse kandi amagufa y'inyamaswa za kera cyane zabaga hafi y'ikiremwa muntu icyo gihe. Impamvu bikekwa ko abo bantu ba kera dukomokaho bahisemo kwibera Tanzania nuko Tanzania ariho hantu byoroshye kandi byari byoroshye kuba wahabona ibyo kurya bikomoka ku bimera n'inyama, kuko ni hafi ya Serengeti inyuramo inyamaswa zirenga 1,500,000 buri mwaka, kandi hafi ya zose muri izo nyamaswa zaribwa n'ikiremwa muntu. Ikindi kandi muri Tanzania biroroshye kuba wabona amazi meza yo kunywa. Ese wari uzi ko Tanzania ariho hantu harwaniwe intambara ngufi mu mateka yose y'u Rwanda? Kangusubiza inyuma gato mu 1896 igihe ubwami bwa Zanzibar bwayoborwaga no twakwita umwami ariko w'Abarabu akitwa Sultani. Muri iyo myaka abari abami bayoborerwagamo n'abakoloni b'Abongereza, kuko icyo gihe Afurika yose yari imikolonizwa bikomeye n'ibihugu by'i Burayi. Mu gihe abakolonizwaga n'Abongereza bo batakuriweho abami bari basanzwe babayobora, ahubwo abakoloni b'Abongereza babayoboreragamo bakabategeka icyo bagomba gukora. Ni nuko byari bimeze hano mu bwami bwa Zanzibar. Icyo gihe bwari buyobowe n'umwami Sultan Hamid bin Tuani wayoboraga mu mahoro kandi akishimirwa na buri wese mu baturage be. Ariko ibintu byaje kuba bisanzwe kugeza igihe uyu mwami yaje gupfiraho agasimburwa na mubyara we Khalid bin Barigashi wafashe ubutegetsi akinjira mu ngoro y'umwami akambara ikamba narushya hawe n'Abongereza, kandi aribo barikiza igenzi icyo gihe. Agifata intebe ya cyami, Abongereza bahise bamutegeka gushinguka kuri iyo ntebe bwangu, bamuha igihe ntarengwa cyo kuba yamaze kurekura ubwami yari yihaye naruhushya akabusubiza Abongereza. Icyo gihe bamuhaye kuba yavuye ku ntebe y'umwami saa 3 z'igitondo ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani mu 1986. Izo saha zigere yamaze kumanika amaboko. Byarangiye yanze kurekura ubwami, ahitamo intambara, ahita azengurutsa abasirikare 2800 impande y'ingoro ye, anahatereka ibitwaro biremereye cyane birasira ku butaka bikarasi yo kure. Ahitamo kurwana n'abakoloni b'Abongereza. Kuva na kera umwongereza nta kintu imikino ya kiboyi kandi niyivuguruza. Saa 3:2 z'igitondo kuri uwo munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani mu 1986 nta kongera kwinginga, amato y'umwongereza yahise atangira kurasa ku ngoro y'umwami. Intambara iratangira mu rukerera. Ubyumve neza ko icyo gihe Abongereza bari bafite intwaro nziza z'urugamba kurenza ikindi gihugu cyose mu isi. Mu gihe Zanzibar bo bari bafite intwaro rutura ariko bazihabwaga n'Ubwongereza. Bivuze ko Abongereza uru rugamba rwaraboroheye cyane rwose. Ibaze ko intambara yamaze iminota 38 yonyine ijya kurangira yiciyemo Abanyazanzibar barenga 500 mu gihe nta mwongereza n'umwe wigeze wasiga ubuzima. Icyo gihe ingabo z'umwami zakubiswa akanyafu ko kunda birabarenga, birangira umwami Sultan wari wihaye intebe ku ngufu ahungiye muri Germany East Africa, uyu munsi yitwa Tanzania. Icyo gihe Tanzania ubwaho yakolonizwaga n'Abadage, naho Zanzibar igakolonizwa n'Umwongereza, kuko icyo gihe byari ibihugu bibiri bitandukanye. Umwami agihunga yasa asimbuzwa undi mwami wari witeguye kunamira abazungu agakora ibyo bashaka. Uyu munsi kimwe mu bintu bya mbere bitangaje muri Tanzania nuko hari ikirunga giteye ukwacyo cya Oridoinyo Lengayi bitiriye umusozi w'Imana. Nicyo kirunga cyonyine cyihariye ku isi kuko kiruka ibikoma byihariye bya natural carbonatite biba bisa umukara kandi bikonje cyane, mu gihe ibikoma bisanzwe biba bitukura kandi bishyushye cyane, byatuye ku buryo ubushyuhe bwabyo bishonjesha ibyuma. Ni ibikoma bishobora kugera mu muhanda bigashonjesha ibyuma by'imodoka ikicara hasi igashira burundu, ukaba wagira ngo iri kwibira mu mazi. Kuri iki kirunga suko bimeze, kandi kinegeranye n'ikiyaga cyihariye cy'amayobera cya Natron gifite amazi atukura kandi kikagira ikigero cyo hejuru cy'umunyu utihanganirwa n'ibiremwa byinshi biba mu mazi. Kuri rwa rwego rw'uko hejuru y'aya mazi haba hareremba inyamaswa nyinshi zapfuye zitabasha kwihanganira uburozi buri muri iki kiyaga. Ese waruzwa muri Tanzania ariho hantu hambere habonetse ikirenge, ndavuga footprint, ahantu hakandagiye ikirenge cy'umuntu mu myaka 3,600,000 ishize.
Iki kintu kikaba kimwe mu buvumbuzi bukomeye cyane kiremwa muntu kigeze kivumbura mu mateka y'isi. Hari ubwoko bw'abantu bwitwa Hazabe baba muri Tanzania hafi y'ikiyaga cya Yasi. Aba ni bahinga, na telefone bakoresha nta nizo bagira, sibye no kutazigira nta nizo bazi, kandi nta n'umuriro w'amashanyarazi bagira. Basa nk'ababa mu kato y'isi ya none igezweho yubakiye ku ikoranabuhanga. Aba batunzwe no guhiga inyoni n'izindi nyamaswa zo kurya, bakazihigisha ibikoresho gakondo bisizeho uburozi, ndetse banafite ikindi kirimi bavuga cyihariye kitari igiswahili baziranyeho ubwabo gusa, bavuga bameze nk'abari gukocora ibintu mu kanwa. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko aba bantu bashobora kuba ari abagumye kuba ari ibisekuru bya hafi cy'inguge dukomokaho twese. Ubyumve neza ko hafi y'inkombe za Zanzibar hari amabuye aconze neza cyane n'inkuta ziri munsi y'amazi. Bivugwa ko aha hahoze umujyi ukomeye cyane waje kurengerwa n'amazi mu binyejana bishize runaka. Umujyi birangira uzimiye burundu. Ni naha dusoreje igice cya mbere cy'ikiganiro cya none, bitewe n'uburyo muri buze kutugaragariza ko mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Nibyo biragena igihe igice cya kabiri cyacyo kizagira hanze. Mwibutsa, niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.